Ke ana wiki pa wo kai wiki o wewe kui na mea hoi I loko o ki ia mahele o ka helo ana. Ka mea moa mea ke ia ano I ke ia no ke ano o pere ula me kona mai he ole kana I kana mai he mai pehu ko he mai nui no pa kona I ke ia no ke la hapai no Lohiau ke ia wai mele au kana hula ana ku ana oia I mo o Hiiaka kona ano mamake oia wo ake oia lalau mai no o Hiiaka pole o pere ake he desire oia no kona make lalau mai no o Hiiaka pole o pere lalau grab or take hold of grab kena ana hele kalalau hana kalalau oi hoi ka hana lalau ke ia hoi no ake no oia ke ia lalau ako Hiiaka ho au no la hoi la ua nei noho a kane wahine huli no la hoi ka ihu o ko wa ia koe but he mea iki o ko wahine au pau kana hula ana hoi a noho mina hoi ke la oi ka hana Lohiau mamake oia ho pili a Hiiaka oia I o haha mai no o Hiiaka ia mea I mai no o lia haha ku ka hana oi nei so ua haha aku no o Hiiaka ia pe ula o ake no o Lohiau I ka hana like aka he wahi mea iki o ko hine so pau kana hula ana hula mai no o hino mao ma hope o kena haalele no I lako I ka hale kilu hele no hala mai ke I mawahi ke waikiki ka imoki wai alai wai lupe niu Kuliouou ke ia ano no ke ia wa ale no he ano but o ko hele mai ana ke ia hukai he mau wahine he elua me ke kai kane o Lohiau hele ana no ke ia hui holo hui hukai hele mai no no mai no I na laua na lako mana olelo ia I noi ako kana kohu mea ama popo I noi ke ano I he ni naupa aka mea la ua noi no he no lako o ka pane ka ole no o ka pane o ke I mawahine lawa ia ka o ka no ka ole no hoi haha iho na lima I lalo kena ano mea la haha I think it's the same haha right hana kalima oi hoi to feel with the hands grow paha me ke la no pa oi wale no manao me so I ku manao it's not any of this it's not like kaha hard to breathe ka oli I haha yeah no so it's almost like it's like huli kalima ilala ole oi hana no noi wale no kao maha peo ke la olelo ana ke la pane ana ua mawahine nei ole mai no Hiiaka ke ia makana kala ua hala ana ia lako ka halele ana ua hala no ua make no ke ia maupoe wahine nana no pa ke ia no oli mo popo ana no pa makani holo uha ko ka ere kei ama popo iau ke ia alewa huli ke ia paukua pau wale hoi ki aho I ke noi ana ka loa hoi pa ko loa ko hukai but ole nana nui wau ke ia but he ana mai ke ino pa
Pau ke ia oli make no lako, holomau no e lako, pia pia i koko, o ia koko, o pia e ilu no koko. Ai no kai waa, mamake no hele no I molokai. Ia, ai mea nui e mawaho kena. Ka mea ano ka mea hoi hoi no. Kai mea. Ke o ko opu. Honestly, I don't know if it's o is very similar to ko opu. Crying out, maybe? But if it's not that, is it limp? The opu is limp? I don't know. I mean, oi. But it wasn't spelled. Ke ano ke ka mea hoi hoi a. Ko mea la he o ki no ka ko something's going on there. But the one that actually makes sense is oi. Oi. Like some kind of a pain, yeah? Sharpness to the opu. Because it's none of these other ones. Oi. Turning sides. Oi ko opu. Ama popo. So maybe it's the crying out. Oi ko opu. But, ka mea hoi hoi, me mea la awele lako I ai ano ke ia no ke ia hokai. Poina iau ka manawa hope o ko lako ai ana. Mo ano wiki no ko lako hoi ana. Ua hiki mai no mai koa I oahu a holo mai makawaa. A ole no nui kahi kuai ko waa. Kuai no makou no ke la hana kilu I heru mai nei. Ina no, but me mea la awele lako I ai mai o manawa. Or did they eat at that house when they first landed? I think they did eat. Actually, they did eat. They did eat before they went to the halekilu. O ke kai mea hoi hoi. Ka ai ana maumua ke hele ana ka pola alea. Yeah. So, ai no I manawa. Mahope haalele. Hele koke no I koko. Haalele ia oahu. Hele no I molokai. O ko opu. Yeah, that's about right. It's about a day. Hele no ka hale I ka hale o Olepau. Ke kali nei no a he po e kahea mai a lako e komo. Mana ono ke hea moi nei pa e ho ala mai no pa o I ka hana ho ala na no o Hiiaka maape I ka mea kala popo no pa o ka helo ana. O ia vale no ke ia kui. Alo no.